muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatandatu umunsi w'Imana, mboneraho no kubifuriza isabato nziza. Ni ku itariki 28, urumva ko ukwezi tugufunze kwa kabiri 2026, aho ibintu bikomeje kuba biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nkunde rero tuze turebe page ikomeye izindukiye mu buseruko bwa Kongo, aho ibintu bikomeje kuba ingora bahizi. Ni munyemere rero turebe impamvu ikomeye Muyaya yavuze ari amagambo, aho yavuze ko hari ururimi rw'igihutu. Ese ibi ngibi njyewe ntabwo nazengurutse muri biriya bice wenda byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko muze kumbwira muri comment, ese icyo kirimi koko kibaho? Ni mu gihe ku murongo w'imbere mu bigendanye n'imirwano ibintu bikomeje kuba ingora bahizi. Ni mu nkunde rero tuze turebe ibikomeje kwibazwa n'abatari bakeya akubiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikorwa n'abayobozi, ariko ku murongo wa telefone turi bwakire Umuroko Informa uherereye mu bice imirwano iri kuberamo. Ndi kumuhamagara, ndi kumugerageza ngo tuze kurebera hamwe icyo ari butubwire uko byifashe. Bwana Bizima, Yego, mwaramutse neza? ati neza. Turi live mu kiganiro, nari ntangiye n'introduce ibintu tugiye kuvugaho. Wowe ku mirongo y'imbere ibintu bimeze bite? Mirongo y'imbere ibintu ni ibicika n'intambara nk'uko bisanzwe muri Masisi ndetse muri aka gace ka za Kizinga. Haravuga imirwano cyane hari kuva mu gitondo cy'umunsi kugeza kuri iyi saha, ndetse no mu tundi duce twinshi cyane turubashe kubabwira muri uyu mwanya, ndetse tukerekeza no muri Nord Kivu, naho imirwano bikomeje cyane mu gace ka Rucyashya ndetse n'aka gace ka Minembwe za Rwitankuku Bidego, naho imirwano kuri Camunsi nayo yabashije kumvikanaho cyane, kandi ubona ko hari ibintu bisa naho byahindutse mu mpande zose, ku buryo ubona ko imirwano iri mu duce twinshi kandi ihinduye amatwara, ndetse ubona ko hari ikintu kiri buze guhinduka mu minsi iri imbere bitewe n'umuvuduko izi ntambara zifite. Yes, reka rero wenda wari ugize muri biriya bice bya Sud Kivu, twari tuzi yuko agahenge katangiye kubahirizwa kuko MONUSCO yatangiye gusura, yohereje intumwa zisura muri Uvira. Ubwo turaza kumenya akantu ku kandi. Ni mu nkunde rero mu minota mike nk'uko mubimenyereye, ni iminota mike mbere y'uko ujya mu kazi cyangwa witegura ujya mu kazi, kuko ubu tuvugana haba hakiri kare akazi, kereka wenda abagatangira mu masaa 12, ariko ino saha y'isaa 11 akazi gatangira. Nyuma yaho nkundira mbere y'uko ugira ibindi mirimo ujyamo ubanze wumva uko situation ihagaze, ariko reka nkushimire we wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kitwumva bwa mbere, urebe munsi ya video ukore subscribe cyangwa sabone, ntiwibagirwe gukora like ndetse no gukora ku nzogera. Nibigukundira usharinge inshuti nabo abanyamuryango bakadasohoka bajye bimvira amakuru acukumbuye kandi yizewe. We mushyashya utari wamenya, ndi Damien Habumugisha, nkaba ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, atunyaruka tubwira uko situation imeze muri iki gitondo cya kare. Yego, reka turanzikire muri aka gace ka Masisi, bivuga ko imirwano irahari rwose kuri iki gitondo cy'uyu munsi, ndetse ni imirwano imaze igihe muri utu duce. Ubona ko hari impinduka nyinshi zabayeho nk'ubu aha muri iki gice kimaze iminsi kirimo imirwano, ndetse ubona ko itanoroshye ku bantu bahegereye babibonesha amaso. Uretse kubyumva uri kure, ntabwo ari imirwano yoroshye ku mpande zose. Urabona ko ari coalition ndetse nayo 23 bose nta byoroshye rwose, kuko nk'ubu imirwano ahantu iri muri aka gace ku musozi wa Kazinga, aha hantu bizwi neza ko muri iki gitondo cy'uwo munsi hari kugenzurwa nayo mu 23, ndetse n'igicamunsi cy'ejo hashize niko byavugwaga. Ariko hari agace kabaye aha hantu nubwo bitabashe gusesengurwa mu buryo busobanutse,
y'uko aha hantu umunsi M23 ikuramo iyi coalition ntabwo yabashije kuraramo kuko habaye impinduka cyane ziteye ubwoba z'uko binjiriye itumanaho ryabo, bikaba ngombwa ko bamonitaringa amakuru yose bari bafite bakimara gufata ahantu, biba ngombwa ko baraswa bitunguranye mu buryo bwo kwanga kuba habaho gutakaza, bavamo mu buryo bwihuse. Ariko uyu munsi rwambikanye guhera ku gitondo cy'uyu munsi, ubona ko aka gace kose bakagenzura mu buryo bwiza cyane, kandi ubona ko bakoresheje ubwenge n'ubumenyi buhambaye kugira ngo bakure iyi pozisiyo kuri aka gasozi keza, kandi ubona ko hari ibikoresho bihambaye. Aka gace rero muri Masisi n'ubundi mu mirwano iri mu duce dutandukanye haza Mahanga, imirwano ikomeye n'ubundi ubona ko ari kugenzurwa n'ubundi uduce twinshi na M23, kandi imaze kuhigarurira mu gihe gitoya cyane. Ubona ko n'ubu hari uduce twinshi tugiye kubyukiramo imirwano muri aka kanya, hirya no hino hagenda humvikana imbunda ziremereye, ndetse ubona ko hatangiye no gukoreshwamo drone kuri ruhande rwa coalition zisa naho ziri guturuka mu gice cya Karehe. Ubona ko bikomeye cyane kugira ngo babashe kurezista guhangana nazo ndetse n'ibitero biri ku butaka, ariko ubona ko M23 iri kubyitwaramo neza cyane, kandi hari ibindi bice isa naho yadukiriye cyane ku buryo mu masaha ari buze hamaze gucyaraza kuboneka impinduka cyane, ndetse haraba hagaragara utundi duce twinshi bamaze kwigarura bitewe n'umuvuduko bafite, kandi ubona ko bafite amakuru ashoboka, bari gukoresha infoma ku rwego rwo hejuru, kuko agace barajya kukageramo bafite ubugenzuzi buhambaye neza ku buryo imirwanire yabo itari kubagora cyane. Kandi aka ni agace bimaze kugaragaramo ko karimo ingabo za Tanzania ndetse n'iz'u Burundi n'abanyengora, ariko biravuga ko hari tekinike bari gukoresha yo kwambara impuzankano za FARDC, ku buryo muri mahiti ziri kubasha kuboneka udashobora kumenya ngo uyu ni umutanzania cyangwa ni umunyangora. Bigorana cyane keretse habonetsemo abasirikare b'amateka bafatwa ku rugamba, nibo babasha gutanga amakuru, ari nabo bagiye basesengura ibintu kugira ngo bibashe kumenyekana. Urumva ko ni uburyo bwo kwanga kw'ibihugu byabo bivugwa muri intambara ku ruhando mpuzamahanga, nk'uko Burundi byagaragaye ko burimo neza. Rero nibwo buryo hari abari gukoresha ingabo zihari ku buryo bwinshi muri coalition, abanyangura n'abatanzania ndetse na FARDC n'iri tsinda coalition y'aba FDLR bishyize hamwe n'abazarendo. Yes, nkundira utubwire ku byitwikwa ry'amazu ryakozwe n'aba FDLR, aho nyuma yo kwigarura agace ka Kawera kari hafi neza ya centre ya Rubaya ku munsi w'ejo. Reka dusubiraho inyuma, izi nzu z'abaturage waba warahageze cyangwa nawe hari umuntu wakubwiye gahunda y'ibyo? Ese bazitwitse mu buhe buryo, byagenze bite? Ahangaha byanze bikunze ni ibintu bimenyerewe, ntago ari n'inzu, hari n'ibyo rega buriya hano bitajya bitangazwa, kuko buriya ntago waba uzi ko hari urugamba rw'ingabo zihanganye, kubona amahiti zitandukanye hirya no hino. Buriya amakuru y'abaturage ajye abasha kugera ku mbuga nkoranyambaga zose, ndetse televiziyo mpuzamahanga n'amaradiyo, ni inkuru nkeya cyane. Abaturage barapfuye baranatwikirwa mu duce tumwe na tumwe. Impamvu bibaho ni bwa buryo usanga hari agace kasaga naho kafashwe na M23 ikakavamo, ari tuno duce yari yaratakaje muri ya minsi itambutse. Ubona ko twe twagarutsemo coalition ya FDLR. Yes, nkundira rero muri message, wenda nsome message wanyoherereje mu masaha y'isaza, wambwiye ko haza Kawere, nyine Kawere ni ari Kawere iherereye muri sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Aha ni mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu 10 uvuye muri Rubaya, igice gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Koruta. Urongera urambwira ariko ngo ku itariki 26 Gashyantare 2026 AFC M23 yakuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo muri Kawera, ifata mpiri bamwe mu barwanyi bo mu ruhande rwa leta mu gihe bageragezaga guhunga. Ugenda umbwira ko AFC M23 yasobanuye ko abafashwe mpiri
bavuze ko abayobozi babo barimo uwitwa Mutayomba aribo batanze amabwiriza yo gutwika umudugudu wose. Ibishimangira ko iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyari cyateguwe. Ukomeza umbwira ko ibice bikikije Rubaya bimaze iminsi biberamo imirwano ikomeye, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwifashisha intwaro ziremereye na drone, abo muri Wazalendo bakarwanira ku butaka. Intego ari ukwisubiza iki gice kigenzurwa na AFC kuva muri Gicurasi 2024. Bwana Bizima, ino SMS narayibonye ariko mbanza kuyisesengura neza kugira ngo ndebe uko byifashe, ariko nkundira umbwire uko imirwano ihagaze ndetse umbwire icyo ku mpande zose basa nk'abari gukora cyangwa bari kwitegura. kiriho hano ni uko hari intambara, ubona ko ari intambara itoroshye bijyanye n'ikoranabuhanga riri muri iyi ntambara, bisa naho ritari risanzwe muri ibi bice byacu bya Afurika y'Iburasirazuba. Urabona ko yabaye intambara yo ku rwego rwo hejuru bitewe n'iri koranabuhanga, kuko bivugwa ko nyuma y'aho M23 igaragarije ko ifite ziriya drone zarashe kuri kiriya kibuga cya Tangani, rero ubona ko byatumye FARDC isa naho ikanguka, kuko yabonye ko bafite tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru yabo. Bivuga ko bo bagiye kugura, bagasa naho bahuriye ku isoko rimwe, naho bakazana drone ubu zifite ubushobozi budasanzwe, ubona ko ari nazo ziri gukoreshwa mu bitero bikomeye. Rero urumva ko ahantu niho wumva ko bakubwira bati kuri coalition FARDC hashobora kubaho ibitero bidasanzwe kandi by'ahantu h'ingenzi ku ruhande rwa M23, kandi nabo nuko nabo mu mugambi baba bafite n'ubwo buryo. Rero urabona ko ku mpande zombi harimo ikintu cyo gusa naho buri wese yikanga kuri iki kintu cy'ibitero bya drone, kuko niho hantu basa naho bashidikanya, kandi ubona ko hariho hantu hari gusa naho habakoma mu nkokora mu gihe kinini. Ariko ku ruhande rw'igisirikare ku butaka mu ntambara barwana, urabona ko M23 iri hejuru cyane, nta nubwo wagereranya n'imirwano iri muri kano gace ngo urebe ko wakeka ko ari ingabo za M23 ziri gukora ibi, uretse ko tubiyimenyereyeho kuva na kera. Rero urabona ko FARDC ni izindi mbaraga zidasanzwe zo gukoresha drone zihambaye, ndetse zizanabahenda ku rwego rwo hejuru kugira ngo babashe guhangana na M23, kuko ubona ko ku kijyanye n'ubutaka isa naho yabananiye, kuko FDLR bari kurwana nizo zizi iyi mirwano y'ahantu n'aya mashyamba. Ariko urabona ko gutsindwa ni buri munsi, kandi niko bari kurushaho kwagura ibirometero bari gufata bishyashya muri iki. Yes, nkundira turebe urwango rukomeje kuba muri biriya bice, aho byavuzwe na Nduhungire minisitiri mu Rwanda agaragaza ibyo Muyaya yakoze. Aha byari ku itariki 27, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, n'ubundi ni kuri izi tariki z'ejo byari bikiri mu kwa kabiri. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ururimi rw'igihutu rutigeze rubaho mu mateka y'akarere u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biherereyemo, kandi ko kuvuga ko ikinyarwanda gikoreshwa mu Rwanda gusa ari ikinyoma. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko Muyaya avuga aya magambo yari agamije kumvikanisha ko Abahutu aribo bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe Abanyekongo b'Abatutsi bo ari abanyamahanga, kubera ko bahamya ko ururimi bavuga ari ikinyarwanda. Ibi twagira ngo wenda namwe muze kutwandikira dukureho urujijo rwo kumva wenda hari umuntu ushaka kumva ngo ururimi rw'igihutu rubaho. Namwe ni karibu, tubahaye ikaze muri komenti muze kutubwira. Turareba hano ngo mu ntangiriro za Gashyantare Muyaya yahuye n'itsinda ry'Abanyekongo b'Abatutsi barimo Abanyamurenge, ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bifatanya mu gutangaza ko nta kibazo bene wabo batuye muri komine Minembwe bafite. Nyamara ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kugaba
kubagabaho ibitero. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko afite amatsiko yo kumenya niba aba banyekongo na bagenzi babo bahuriye na Muyaya muri Canada kuri iyi nshuro batangaza ko ururimi bavuga atari Ikinyarwanda, bakemeranya n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bavuga Igihutu. Yanasobanuye ko ibikorwa byo gushaka gutesha agaciro abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi atari bishya kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari kenshi abayobozi bo muri iki gihugu bagiye bibasira cyangwa bagashyigikira ababibasira. Urugero rwa wenda yatanze ni urwa General Major Sylvain Ekenge Bamusa wagiye kuri televiziyo y'igihugu RTNS mu Kuboza 2025 akavuga ko abanyekongo b'Abatutsi kazi batabyarana n'abo badahuje ubwoko, asaba abagabo kubitondera. Muyaya yabwiye abanyekongo baba muri Canada ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatavugwa Ikinyarwanda ahubwo ko havugwa Igihutu. Minisitiri Nduhungirehe akomeje kugenda agaragaza ibikorwa bibi byagiye bigaragara, kandi wumvishe n'imbwirwaruhame za Nduhungirehe ndetse n'izo Patrick Muyaya avuga, urumva ko Nduhungirehe ibyo avuga asa nkaho n'ubundi afite fact, kandi koko nanjye nubwo ndi hano ntabwo nari numva ururimi rw'Igihutu. Bwana Bizima, nkawe uherereye muri ibyo bice watumara amatsiko, iki ururimi rw'Igihutu rubaho? Reka nta rwigeze rubaho kuva isi yanaremwa. Ururimi ruriho ruzwi, kandi ibi ni ibintu biba byanditse mu bitabo, nta nubwo wabishaka ngo ubibure. Ururimi rubaho ni Ikinyarwanda, kandi Ikinyarwanda ni icy'Abanyarwanda, hakaba n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo muri kariya gace, kuko aka gace turimo n'ubundi abenshi Nord Kivu na Sud Kivu hari ibice bimwe bavuga Ikinyarwanda, hakazamo n'izindi ndimi, ariko inkomotsi ya byose ni amateka ariho y'uburyo bagiye bagera inaha n'imyaka bahamaze. Urumva rero kuvuga ko hari ururimi rw'Igihutu muri FARDC ariko rukoreshwa muri Nord Kivu yenda na Sud Kivu ibice bimwe, iyo ni ingengabitekerezo no gushaka gupfobya no kuzimya yuko hari ubwoko bw'Abatutsi bo muri iki gice cya Nord Kivu na Sud Kivu, kandi ariyo ijya nkuru yabaye nkaho ishaka gusakaza ko hari amakuru ko FARDC ifite gahunda y'uko yakuraho ubwenegihugu ku banyamahanga, abo bita ko ari abanyamahanga bo ntibanabemera ubwoko bw'Abatutsi buvuga Ikinyarwanda muri Nord Kivu na Sud Kivu. Rero urumva ko ni ibintu baba bateguye, kuko iyo disikuru yagiye gutangaza n'ubundi hari isa naho ijya guhura n'icyo kintu cyariho ku rwego rw'ubutasi bavumbuye ko FARDC ari wo mugambi yari ifite wo kubakuraho ubwenegihugu burundu, uko bose bangana batuye muri kiriya gice, ndetse n'aba bahunze bari mu nkambi hirya no hino. Yes, ngaho nkundira utujyane mu maxe mu minota mikeya, n'ubundi update zo zibaraga akagaruka, tujyane Minembwe tubwire uko situation imeze, nimba ari n'ibyo bagiwe Masisi utubwire Bwana Bizima, ubundi twapudetinge abakunzi bacu. Kanse n'ujya Minembwe, kuko ubona ko hasigaye hameze nk'aho hari umwihariko waho nkuko havuga gake, ariko imirwano n'ubundi ikomeje gukomera hano za Rukoko na Rugezi. Bivuga ko iki ni igice ubona gihoramo imirwano muri iki gitondo cy'uyu munsi, n'ejo ku gicamunsi niho isa naho yacumbikiye, kuko byagejeje mu masaha 12 nta mbunda yari icyumvikana, ariko mu gitondo cy'uyu munsi n'ubundi urabona ko FARDC ndetse na coalition bari kumwe n'ubundi bagabye ibitero muri iki gitondo cya kare. Mubona ko hari uburyo bashaka gusa naho baguma muri kano gace barimo, ku buryo bazibira M23 na twirwanaho ko batamanuka mu bice bafite nk'ibirindiro bitandukanye, basa naho bamaze gutakaza byinshi. Rero barimo baradomina cyane bashaka kugira ngo barebe ko hari uduce two hejuru bakwisubiza, ariko M23 isa naho yabafunze burundu, kuko ubu ngubu isigaye ikoresha imbunda ziremereye za tirari, nayo igakoresha drone, kandi drone iri gukoresha M23 ni drone zagurukira mu ntera ngufi,
bitari bya bindi zishobora guhagurukira mu birometero 15 cyangwa 50, birahagurukira mu madefense asa n'ateganyijeho ku buryo ubona ko izi drone ngo kuzirinda bibagora cyane ku buryo buhambaye, kandi ni system nshyashya M23 natwe bari gukoresha muri kano gace ari nayo isa n'iri kubaha insinzi, kuko aho baziripuriye barajya kuhagera nta muntu n'umwe uhasigaye, ugasanga defense bayibonye bitabagoye ahubwo bakarwana nabo bagaruka kuyisubiza ariko bitagishobotse. Yes, bwana Bizima Nkundira, dusoreze ngaha n'ubundi updates zo nakagaruka twongere tuze nubyuka umeze neza umaze gutereza uze kureba uko situation zimeze utubwire ido nido y'ibikomeje kubera muri ibyo bice. Yego, urakoze cyane, akazi keza. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka tubashimire tubabwira ko tubifuriza kugubwa neza mu byo mukora ndetse no kumera neza muri gahunda zose muba mwapanze, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Imana ikomeze ibane namwe, akazi keza, kandi abagiye gusenga tubifuriza isabato nziza.